तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम. Hai, halo teman-teman, assalamualaikum. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video ini ya. Jumpa lagi bersama aku Cahyo, kembali lagi di konten reaction video ya. Jadi teman-teman, kali ini aku mau reaction video Shahrukh ya. Shahrukh ini soundtrack dari film Zero yang berjudul Isa Kebazihe ya, kalau nggak salah nih teman-teman ya. Jadi di lagu ini Shahrukh tidak hanya sendiri ya, tapi juga ada Salman Khan ya. Ada Salman Khan tuh ya, duo Khan ya teman-teman. Nah, ini Shahrukh ceritanya di film ini kan dia cebol ya. Jadi Shahrukh di sini nggak seperti biasanya ya, keren badannya maco kan ya. Di sini Shahrukh badannya kecil ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat film atau lagu ini, mungkin penasaran ya gimana lihat Shahrukh dalam ukuran cebol ya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita reaction videonya. Gimana reaction aku dan gimana reaction teman-teman, cekidot. Oke teman-teman, let's play. Oh ini teman-teman ya, Shahrukh nih, nah ini Shahrukh cebol ya. Dia nih ikut kompetisi dance kayaknya ya, battle dance gitu ya. Asik, so cool ya. Wah, lihat teman-teman ya, cebol ya. Kirain neriakin Shahrukh, ternyata neriakin itu apa? Ada Salman Khan di belakangnya nih. Oh kan. Dia udah pede aja. It's Karan Arjun ini. Mantap, bukan ini ya. Dua aktor favorit aku nih teman-teman ya. Asik musiknya. Oke, selamat menikmati, enjoy. Asik. Oh, gambar itu Katrina Kaif bajunya. Asik. Asik. Isa Kebazihe. Aduh. Orang ya, badannya gemuk gak pinter nari. Iya. प्रीत की चिड़िया कौन गगन में उड़ती है. Ayo yang bisa dance sambil dance ya. Oh lag जाइए है तेज कटारी बड़ी जोर से सीने में दर्द बड़ा हो तभी तो आवे बड़ा मजा भी जीने में. Keren ya apa visual efeknya ya, bener-bener kelihatan nyata Shahrukh-nya tubuhnya kecil ya. Kenapa Salman Khan? Wih sawer. Jadi memang Shahrukh-nya anak orang kaya di film ini. Sombong orangnya, tengil ya orangnya, selengan. Nah, dia ngefans sama Katrina Kaif. Asik. Wah nih. Oke, naik panggung Salman Khan. Wih, asik. हमसे प्रेम गजब करते वो हमसे प्रेम गजब करती वो हमरे लिए जरूरी है वो हमरे बिना अधूरी है. हम तो उसको लड़वाएंगे ना हम भड़काएंगे तू चमचा हो जा उसका जो है मानेगी ना बात. दो एक बटे दो आशिक तोहरी कैसे होगी चोरी रे अपने कद से ऊंचा ना तू सपनों का चरखा काट करते हैं
Musiknya enak ya, ciri khas musik India gini ya, tambahan gendangnya. Ngajak berteman deh, wassalam. Asik. Tarik, Mang. Songong ya, sarukannya. Salto dulu. Pakai dong. Keren. Oke teman-teman, itu tadi ya video musik Insagam Bazihe dari filmnya Shah Rukh Khan Zero ya. Lucu kan ya lihat Shah Rukh Khan dalam ukuran cebol ya. Biasanya kan maco ya Shah Rukh Khan ya, keren ya ini. Jangan lupa juga untuk nonton konten cerita film ya di channel ini ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.